Clear to le ngai thatu te thole ni chibai le vek ule nizan nama inkhe result han soitur om lem lova chuwang chuan football thuleng kan hanti angchi te le nizan transfer deadline data thil thleng langsar kan hanti angchi te clear ngai thla khona tun tuma chuan in nei donang o tutrum chu abul tran nan deadline data Liverpool in Isak anseng no tanghian bul tran don ta ila Alexander Isak hi kan hriatang khanin Newcastle United hian Real Sociedad atangin kumsang ni somni pani khan anseng lu ta aseng lu nan po hian sum an mang nem hle ani kha pau million somruk pathum lai sengin Real Sociedad atang hian anseng lu ta an ti suan lem lo hle Newcastle United tan tumza pakwa inland maning gol somruk pani akhung manna midang gol khung tur siam sak tum som pahat anei man bok heng ba ka hian UEFA Champions League an qualify theina na mi tangkai ber ania antima inland zel tura an ngai la yen transfer kongka in hongmeka borok anei lian khop maya chu adu thu tla phautu te ashil pialama Newcastle United hian chu an phal saklo chungpo yen tla phautu te anor na sakhop maya atopa chon deadline data Liverpool team hian an seng nuta ane Liverpool hian Alexander Isak sengnu tur hian pau million za somni panga an senga British record an siam suita ane Liverpool hian kumsang ni somthum pakhat thleng dai contract an zia pui thu an puang bok Newcastle United hi an lom lo khop maya thut so te po an nei sui nge Alexander Isak ero Liverpool team azom thei chu alom khop maya Liverpool lampoint Isak an sengnu thei hi an lom thu an soi ve bok Alexander Isak in Liverpool an jersey number 9 a hadona Darwin Nunes sa cho santak number hi achom ve don ta ane Liverpool a Isak hi a hlotlin thei kan ring hlom le Lamine Yamal lama lut vele tadai mai ila Lamine Yamal chon ni zan lama khan media ten an komna tun ma zong ai khan thazok ni katuma tunaya thazok poheng khel zel katum don ane katlen thei chinang hi kala thleng lawin ka in hria a tuna katlen chin hi ro pui viau to ma se sul nu ro pui le thazok nu chia ka dowa chuwang chon tunaya thazok hen inlan katum chaudon ane ka inlan to na chin te han clear le ta ila aza pui om lo pialama thil ro pui tak ka ti chau to in ka hria a ma se hei aya ro pui zok hi nu ma nu chia katum don ane chu ka ti thei ngei po ka ringa min pui tu turin Barca hi an tha to ke mema kan Roma player ka khel pui te po an tha emem bok chuwang chuan ka sul nu lo nu chia to te aya tha zok hianin inlan katum chho zel don ani ti hin Spanish forward Lamine Yamal chuan asoyang hian anu ma nei that to heng ho te a hian nu ma tha zok anei thei kan ring hlomem le Mikel Arteta po Liverpool an hnelo nu khan media ten an zona chu achanga Mikel Arteta chuan Anfield ta va in khel ringot po kha thil har satak ania game kan thunun thei kha kan tan chun thil lomam tak ane chuti rual chuan Liverpool khan chance lom tia soitur an nei mi lova an hun tha nei an mang tangkai ta tho ane aum zia chu football a hian khel thalo chung point awan nei zoka atran theya in khela hian khel thalo chungin awan nei zo kan ti pialama hian thilmak athlen chang aum ve bok chu tuna kanin khela khan athleng tange nge ya Liverpool kha a khel thalo zok an nia thilmak ero athleng ta ha chu an van nei na thlen na chan chu an ne khel tha zok an ni lem lova van nei na thilmak tak ron thleng kha an van nei pui tamai chau ani ti in Mikel Arteta chuan Liverpool ne na anin khel chungchang hi asoi Liverpool forward Luis Suarez point to thar aron neya Luis Suarez on Victor Gyökeres chu tun din mona Arsenal team chon an la chhor thiam lo nia a hriat thu asoi Suarez chuan tun din mona Victor Gyökeres hi a tha emema amai ro chu Arsenal team tana thataka inlan chho thei tur hian chuan kum khat atanga kum ni vel alama moin ka ringa chu Arsenal lampo hian an nga angai don ani tun din mona ani hi
Arsenal team mamober nin kai chuan ka hreve lem lova Arsenal team tana khel tur level anga po kangai chialo ani aum zia chu a thatok lo katina ani ber maya ma se Arsenal hian hun an ngak pe ani chuan kum khata tanga kum ni nu vela chuan striker ro pui takle thatak ero alani nge yang chu tun din hmuna ero Arsenal level ang hi ala phak chialawin ka hriati in Victor Gyökeres sa chungchang hi Luis Suarez chuan asai Manchester City po Brighton laka anmol phonu khan an player poimo Rodri chon thuthar aron neya mediaten ankom na mitam tak hianin kei hi Ballon d'Or donglai kani awang hian comeback ro puilan theina turata na mitangkai kani anring thina amai ro chu mi puitena hretura kadu chu kei hi Lionel Messi kanilova Messi angin thil ro pui kati thei velem lo ani amai ro chu terlai lama hi chon mitangkai ni reng katum ve boka khain khel kha chu ahar sa emema thil makdang lambi khan thlen tir kha thil har satak ani Brighton team kha an khel tha emema kantan chon thil har satak ani to ani aum zia ber chu Lionel Messi angin thil ro pui kati ve thei lem lova chutiang ti thei po chu he ti ma hen kan nei lem lo ani khain khel kha ahar sa emema chuti ro chuan he team hi chu kan ron tho chuak le nge yang ti in asai ni zanama transfer deadline data khan Chelsea lampoin mithar an sengnu ta Brighton na train bonote chu an sengnu thu puangin an sengnu dan hi loan aniya season khatchunga tan Chelsea tan hian a khel don ane chuti rolin maktak mai chu Chelsea le Brighton te hian season ato puna bonote sengnu nge theina dan hi an ziak lem lova season kalmek ato puna bonote hi Brighton team tan a khel le don tinani chu Chelsea hian angetin sengnu antum bik lem lo a ang hle chuti rolin an player poimo tak ani chautura ero hanbei sei taphot ila an squad ero achain an tamto khop mai Aston Villa lampoint player thar an sengnu ta season lemta azorola United team ina an chu zalen tak Swedish defender Victor Lindelof chu an sengnu thu an puanga kumsang ni somni pare June tha thlengdai contract an zia pui thu an sei bok Victor Lindelof United team tan han player thatak chu ni ma se hun engma chen atang han khelna mun achan tamlo pialama hliamin atlak bok ngun emema player thatak te soithin kha ni ma se tun hnai chawa ero United a hang khelna mun achang to lo ani ber maya season liamta ato brol khan United team in thanem tak an chu zalen zinga atel ve nge ani khelna tur tlap anei don lo emotia alan la hin Aston Villa team hian an sengnu thu an puang tamak ani Liverpool legend Jamie Carragher point thuthar aron neya season kalmeka champion tum in tura arinte aron sai Carragher chon Liverpool hi coloring bera chuti rolin Liverpool team hi tun din muna chon an hing ve hlekin ka hria achan chu Arsenal team hi an thatok to emema anin machon te kha han enta ila chungril tak atanga han ngai to chuanin Arsenal team hi champion thei chu an ni ve rengin ka hria an khel tha an team an solid emema chuti rolin corner kicka anin ngadla tuk hi thilpoi ala thleng thein karinga chutiang lawa gol khung dan te po chu an zir chho ve angai don ane corner a ringot anin ngat ani chuan champion no moi an choi thei karing lawa van nei hi thil om reng thei ani bik lo ane amai ro chu Liverpool team ber tur chu he team hi an ni nge ya midang hian an phak lo hlein karing tin asai zui bok transfer deadline date nia thilmak tak mai athlenga Erik ten Hag an ban tamak ani kha hemi chungchanga hian Leverkusen club director Simon Rolfs chonin thuthar aron neya Erik ten Hag an ban chungchanga thuthar aron nei Simon Rolfs chuan thutlukna siam har satak ania chuti rolling kan ti nge ero angai ani pre-season tura kan che thatok to lova chuta chon ani hi hun kan pek bel leya game ma sabera kan chak lova second match sa ha chon be seina sang tak kan nei towa khatiang result kan nei le khachu ala ka hen do theina man chi ani to lem lo ani thutluk na kan siam kha thutluk na sual ani lem lova
a chan chu alaka be seina sang tak kan nei ya amai ro chu game ni min chaklo pui nuwa kha chuanin kan hmalam hun te ngun taka kan thlir nuwa thutluk na kan siam so lovin ka hriati hin Leverkusen director of Sun asoi hemi chungchang hen Erik ten Hag point thuthar aron neya Leverkusen in anban chumak ati thu so hin tundin hmuna hian han thlir ta ula player tha omsa te min hral chu sak veka chutiang ni lo an player thren khat te han kol zuya team thadan ber turang han ngai to le kha thil har satak ani chumi chu hun pek kan manga ya chumi hun min pe theilowa min ban ngot hi chu thil fair lo le thil mak tak ani ti hin Erik ten Hag chen Leverkusen chungchang a hmudan ni asoi United team lo en goal to tu te hi an thatok lo nge tun ni ruk chung le khanin United team lo en goal to coach pathum te chu an club en goal chun an ban tlat mai kan hriat lan theu ang khan Ole Gunnar Solskjaer chu basic ta chun tu hnai mai khan an ban na tonga atuk deuh loka Fenerbahce chun Jose Mourinho chu ban le yin nimin tlai lama khan Erik ten Hag chu Leverkusen chun an ban le ya niruk chung lekin United team lo en goal to tu te hian ban an tok ta ani thil mak dang dai ve tak chu ani kan ti thayang chu tundin hmana United team en goal mek to Ruben Amorim ero United team hian hun thra pek an latum nia tarlan ani thong Manchester United striker Rasmus Højlund po nizan zanlai pel khan Italian Serie A champion line Napoli chon an sengnu tak thu an puanga season khat chunga tan lonin an ho do na loan fee hin euro makta doi ruk an seng anne season kalmek atop huna an do ni chon a ngetin Højlund hi euro makta doi somni palin an sengnu thei bokang Højlund hi season liam ta han United hian Atalanta train man tau tak sengin an sengnu ta alaka be seina sang tak khan nei ma se an be se ang ro alaka hian an mulo ani berang chu be se aphak lo ang reng khop maya angeta chutir an tuma chuti rualin angeta sengnu du tu hi anom lutuk lo ni hin alanga Napoli lam chon ni sang khan an sengnu thu an puang zuita ani United lam vekhen Anthony po an chuatira ni sang khan angetin Spanish La Liga club Real Betis lam chon an sengnu thu an puanga kumnga dai contract an je pui thu puangin aman atan hian euro makta doi sompoko point bial paruk an senga etsona hian euro makta doi ni vel omdon ni tarlan ani bok kumsom ni pangami hi United team hian Ajax atangin man tho tak senga an senglu kha ani ya an senglu na le an chotir na man sa thi chu in thlau ang reng tak ani pau million somriat pahat point pathuma Ajax atanga an senglu hi pau million somni empo sengin an thral lo tinani so United team tang han Premier League a tum samruk pahni lai chu ain lan ve mana gol nga bak a khung lo ani season liam ta han tuna la lut tu Real Betis sian an sengnu ta a che tharo ang reng phian mai hemi wang hin transfer kongka in hong meka indoor na an kalpuina sakhop maya an indoor lo ting theidon lo nia alan nuwa ni sang khan inrem na tuantling an nei ta Real Betis lama angetin a khel zui don ta ani Liverpool ina an sengnu tak Alexander Isak chungchanga football pandit na thokmek Arsenal legend Paul Merson point thuthar aron neya Liverpool chon anti sol arin thu asoi tat mai Paul Merson chon han clear ta wangwang ila Liverpool en goal tu nita ila tundin hmuna chon ani hi ka senglu karing lo ani achan ber chu han clear ta wangwang ila he team tana inlan tur hian a fit tok lawin ka hriat pialama tundin hmuna Liverpool hian Hugo Ekitike goal khung thei tak chu an neya chu boina tur bultan na chu ani nge yang Ekitike hi an khel tir lo don nge a khel na line a khel lo thin na an tlan tir don ti hi zo na lian tak ani ya Isak hi asir tlan tir chi ani velem lova Ekitike hi an posan deu chu angai mai don ani chu Liverpool tan boina lian tak ani nge yang kodiga pote po an la ve boka he team tar malam hi anin su boi nge in karing ti yin Paul Merson chon Isak Liverpool in an senglu chungchang hi asoi Italian Serie A club AC Milan point ni jang khan thuthar an neya AC Milan hian Adrian Rabiot chu an senglu thu puangin kumthum dai contract an zia pui thu an soya
aman atan euro makta doi som an sen thu an soi bok rebio thi Marcel team captain kha ani thina amai ro chu a teammate ro nen nasataka anin sual awangin Marcel hengkol zeitum lavin shal an phal thu an soita ani kha an team captain ber hi chu an phal ta thu ta club dangten en po seizom an hlo viawla yin nizan lama khan AC Milan lamhian rebio thi an senglu thu an puang zuita ani hetiang kar hin Liverpool lampoin senglu tuma an he na sat mai nizan zantir rama po here we go Fabrizio Romano aron ti man magai chu an senglu thei tatlat lo maya hei hi achan ber chu medical test le mimalin remna nei fel man vek ma se Eagles team lamhian magai thak tu tur senglu an tum chu an senglu thei le lo thut maya hemi wang hen magai po chu tir an phal lo thu an soi le ta thut an ne Liverpool team zom ngei turangai ni man kha season thar lama Crystal Palace an Ainlan chunzom angai don ta ani Arsenal lampoint transfer deadline date in khar Mashet Khan Ecuador international defender Pero Henrique Bayer Leverkusen atanga an senglu thu an puanga season khatchunga tan lonin ani hi an ho dona an duni chon season kalmek ato phuna angetin an senglu theidon bok ani Henrique hi Leverkusen ta kumsang ni somni pahat atang khan Ainlan trana tumsa lai Ainlan man ani hengba kain anram tan po tum somni paruk inlan to yin kumsang ni somni pahat World Cup mai ba ka Copa America te po tumni alowin lan towa anram tan mi tangkai tak ani bok tin Leverkusen tang khan mi tangkai tak ani boka player thale tharunga kanti angchi kha ani nge Arsenal nen hian thuk takin seizom anniya anin senglu theidon lo emoti nuwa nizang khan kan Arsenal an senglu thu an puang ta ani Arsenal trantu te tan thulo mom tak ani ngei arinom Tottenham Hotspur lampo anin la thakop maya nizan transfer deadline data khan Paris Saint-Germain atangin France forward Randall Colomoni chu an senglu thu an puanga season khatchunga tan ani hilona an ho thu puangin loan fee hin euro makta doi nga an seng ani umwani hi country tang khan FIFA World Cup a han chui lut chuni se World Cup no moi choi mai thei tur kha ani ya amai ro chu a chui lu lo awangin Argentina an champion zuita ani kha khami nu khan ani hi atla niam ve tran ang reng khop maya akhel na Paris Saint-Germain a po tlatum lo zuin season liam ta han Juventus tan akhela riawe lamhian anghetin an senglut mai turangai ani la yin senglu antum lo thu deadline data khan an puang ta thut maya be se lo takin atum lo zok Tottenham Hotspur lama hian akal ta thut anne Tottenham Hotspur lam hian an du ni chuan season topa an senglu theidon ni hin thom aleng na sakhop maya hei ero thu chiang om lem lawa puan chian tak om lo ma se lona anin ho hi chuan season ato phuna anin senglut nge thina chutiang te po chu athleng zoi tora be sei phot mayang o Arsenal lampoin an defender chel tuma an be na sat mai Jakub Kior chu an chel zo talawa niza nama khanin Jakub Kior hi Portuguese League club tha Porto chon an senglu thu an puanga season kalme katan lona an ho thu puangin loan fen euro makta doi ni an senga season kalmek ato phuna an du ni chuan euro makta doi song pasarin an senglu theidon bok ane Arsenal team hian ani hi chelsea kha antum angreng khop maya ma se henkepi an senglu ta ka chon ani hi chotir an poite lova an senglu nu loka kior hi an chotir zuita ane United team in an player telonin an chotir na sakhop maya niza nama ve khan United hian English forward Jadon Sancho chelona an chotir thu puangin Aston Villa chon season kalme katan an hoa a hlo hi Aston Villa lam hian 18% vel chu an pedona United hian 20% an pe ve don bok anne anin rem na hi adang dai angreng khop maya loan fee po hi pon ani lem lova season kalme katan ani hi an ho don ti chu achiang ta anne season liam ta han Jadon Sancho hi Chelsea tan lonin a khela a hlo chungchanga in rem na nei thailovin season top an khar zuita ani kha
transfer kung ka in hong me ka po du tu nei nual ma se lo aphu tam em awangin lalut du tu anei lok lova amai ro chu atopa Aston Villa lam hian an seng lut tamak ane Chelsea forward Nicholas Jackson po atopa chun atum atilo tlinga nizan lama han deadline date in khar ma hret khan Nicholas Jackson hi Bayern Munich chon an seng lu thu an puanga alon fi hi kan soita kang khan atam khop maya lona in lak lu to na zonga chun atau bera record thar asiam ane season atopuna andu ni chun Bayern hian Euro mak ta doi somriat panga velin an seng lu theido ni in antar dang bok Jackson hi kan hriat ang khan akhongai thlak nup man khop maya transfer deadline date thlen ma hret khan anin rem mana chuba ka Chelsea lama liam anlo om ve le ya liam dilap ai niam awangin ani hi an ko kir le ani Marcel Jackson hi London a alet mai du lava club ho tu tenen anin dor chiam nowa Jackson hi Chelsea lam hian akal an phal sak ta nge ya indoor na tluang taka akal nu hin ni jang khan an seng lut felta ane Liverpool midfielder Harvey Elliott po Aston Villa chon an seng lut fel vele ta nge ya ni zan ve khan Harvey Elliott hi Aston Villa hian season khat chunga tan lonin an ho thu an puanga season atopuna an du ni chuan pau million somthum pangain an seng lut theidon bok ane Elliott hi kan hriat ang khan European Championship Under 21 khelzo taka best player ania Liverpool team po ache chelem lo hle karliam ta kar topa an chak theina turata na free kick lo chuak tu po kha ania chuti rolling khelna mun achan tam lo ema wang hian chua apoiti lo thu te po alo sei to hei hi Liverpool am po hian an hriat thiam puya ni jang khan Villa lama akhel tam theina tur lam hi an pan tir ta ani Chelsea team na singlu tuma an hel na sat man Konrad Harder point ni sang khan tlap thar anehia Harder hi RB Leipzig chon an singlu thu puangin aman atan Euro makta doi somni paruk an senga Edson a hen Euro makta doi li aumbok ane Sporting Lisbon tang khan aches hello khop maya hemi wang hin du tu po anga ane Chelsea nen po seizom an ni man nge ya ma se Leipzig nama kan mudon ta ane Arsenal defender Alexander Zinchenko point ni jang khan tlap thar anei vele tange nge ya Zinchenko hi Nottingham Forest son an senglu thu puangin season khat chunga tan lonin an ho fela Ukraine international defender hi season thara chuan Ukraine international defender hi season kalme ka chuan Forest team a hen kan mudon ta anni an du ni chon season atopuna angetin an senglu thei bokang Zinchenko hi City tanga Arsenal team ina an senglu kha ania patra belve tak te po kan ti thayang chu khelna mun tu hnaya achang tamlo khop maya club dang zom an phal sak thu an puan no hin Nottingham Forest lama hen akal zuita ane Manchester United point ni zan lama ve khan goalkeeper thar an nei ta an goalkeeper thar hi Royal Antwerp goalkeeper kumsom ni pathumau parliament su ania Lemens mana hian pau million sompariat point pakhat an sen thu puangin kumnga dai contract United hian an zia pui thu an soi bok senglu antum anga an soi Emiliano Martinez ro an senglut man talo ane Royal Antwerp goalkeeper hi tu hnaya chong goalkeeper che thazet kan ti zinga atel thei nge anga club dang nen te po seizom an lo hle amai ro chu United team nen hen thuk takin seizom an nia United team hian an senglu thu ni jang khan an puang ta ani jersey number 1 a hadona United goal veng poimo tak ani chhongal tura bei sei ani English striker kum upazet to mai Jamie Vardy point club thar anei ta ha Leicester City acho san noa ni zanama khan Cremonense an senglu thu an puanga kum khat dai contract an zia pui thu puangin kum khat dang zia bel pui thei turin in remna an nei pui bok Vardy hi season kalme ka Italian Serie A lama kan mudon ta ane Newcastle United lampoint Alexander Isak achu nu yin ni zan lama ve khan mithar an senglu ta Wisa chu Brentford ta thanga an senglu thu an puanga hun rei tak dai contract an zia pui thu puangin amana hian pau million somnga panga an sen thu an soi Wisa po hi
a khelna Brentford ta alung oilo thu soi chiam tu kha ania Newcastle United in an sengnu dan hi Liverpool in an forward Isak an sengnu danen ainang angreng khop mai wisa hi Brentford lam hen cheu zui antuma Newcastle United lam eroin andor ngat ve bok atopa chuan Liverpool in Isak an sengnu ang bokin wisa hi Brentford atrai Newcastle United chun an sengnu ta ani dangdai ve angreng khop mai Chile international forward Alexis Sanchez point thu thar aneya Sevilla chun nizang khan an sengnu thu puangin kum khandai contract an se pui thu an soi Chile international forward Alexis Sanchez si adai rei angreng khop maya English Premier League club United tante Arsenal tante po alo khel towa Sevilla team tan ain lan zui vele don ta anne Marcel Lampoint thu thar anneya nizang khan French defender Benjamin Pavard chu an sengnu thu puangin season khat chunga tan ani hi an ho dona an du ni chuan season kalmek atop huna Euro makta doi som pangain an sengnu theidon bok anne English club tena sengnu tuma an hel na sat mai Leipzig forward Lois Openda point club thar aneya nizang khan Juventus chun an sengnu thu puangin aman atan Euro makta doi somni an senga hun rei tak dai contract ani po hi an zia pui anne Major League Soccer lama League Cup final a Inter Miami sithum fai ngota an hne tum khan Luis Suarez son Seattle Sounders coaching staff jing mi chu chil acha khuma hei hi alang chiang angreng khop maya Luis Suarez hi chui chian ani do ni hin alanga hun rei tak shem thu theidin huna ading le tatlat mai Suarez te hi tiang konga hian ain thunun zo lo thin angreng khop maya team ka hil le Kialini te po alo se repto ani kha chumi wang chon shem alo ni hial towa tundin huna chil cha khe sawangin hun rei tak rem thu theidin huna ading vele ta Chelsea defender poimo an player poimo zinga mi lo ni to thrien English defender Ben Chilwell point club thar anei thut maya niza namakhan deadline data Leicester City tana loin lan to Chelsea team tana mi tangkai ni thin liam wanga khelna mun chang tam meu lo hi Strasbourg chun an sengnu thu an puanga kumni dai contract an je pui thu puangin aman zate ro chiang taka puan om lo thung anni country tangkhan Strasbourg le Chelsea club hi nei tu in ang annia NC so an sengnu dan po kan theu ani kha hetiang bok hian Chelsea team defender Ben Chilwell hi Strasbourg lam hian an sengnu ta kumni dai contract an je pui thu tarlan ani zui ta anni ole hatichin hatun trumatan han ni tamai se transfer hi alakal renga achan chu deadline date hi nizan zanlai pel lama khan top dai to ma se paper tok le kan han ti ang chi document fel ang chi te hi chu transfer alakal thei reng maya chu wang chuan tu na tang rei lo te appoint transfer confirm hi ala om vele zeu do na chung te po chu naktuk lama kan ngai thla ho le don nia like share le subscribe man tan min han la pui le ta ula thungai nom takten en kanin mu chau le zel don nia